Play Pibaro, Ipinang Subhai Pi, Sakit Kami, Bakikubo, Baman Kasi. Hadian bakimsim layo lat banyakren bar Amit Shah, kikunhun seng bhalang, hakadzilla Meghalaya, hinekasngi kilay kendo yo mentri rangba kadzilla, ukonrat ki sangma, banwat jingtim namar bahnekasngi, daitang ukonrat ubakam yo bun kapor, banyakren bar Amit Shah. Katkum kajingyat hu mentri rangba kadzilla, kadai kapor bakim yo mentri ke Sarkar India, namar ba udan sakaway ka program sa Assam, balayat hu ba Amit Shah, unsukot kerpang ikikenhun seng bhalang, badi ikenhun mentri Sarkar, hau benai rempang, banwan syanong ba Delhi. Laong makajingjang mentagasngi, kamday tang kajingle silyang, tangya ke Sarkar jilla, henrei ke seng bhalang, badi kajay ben rio barok away hi. Mat kajingkentaj ban kren imat ke Sarkar India, kadon AA Shalenden. Hakaju kapor Presiden ke FKJGP uba Wilbert Rani laong makajingle mentri ketenat kampo iyeng ke Sarkar Pedeng kapen ba nyaw burom wat tang ki mentri Sarkar ru hatu unud ni banle silyang yakiwei ki mentri Sarkar bad yakiwei ki jilla kumbale ki mentri Sarkar kani ke jilla hatu Amit Shah mentri ke Sarkar Pedeng unut ne banle ikiwei ki mentri Sarkar jong Maharashtra ni Uttar Pradesh kumbale ki mentri ke jilla daga basyukran da yeng ai kakot shandur bat mino shabar hatu kani kamdei ke jingle silyang ya ke jilla ni nang kami nanti kum ki non sek balang ana nek buat ba ke jelar pi bakan mi kai ga jimi ji kenduk batu menteri kampoyin ka sekat lei ke basausi kalong ba musim lailat patang banjakren tak security tu bedai ba ai ibon di isu bangila tho ila mention nak ta dorkas ke jungi lei ke ba khmat tam ni mut banjakren kalong halo ka ai di isu la ke Sarkar India om hoj na em spang ke menteri kam di ka jelar ka jungi hari ni iru ndai tangi kum giseng balang ngai sakhi mene wat iki menteri Sarkar ro semua alat pun menjadi skos tak cuba baru ya. Jadi apa peluang yang ini berbanyak kenduk biang di usia tak segi kalong tak janmit kalong bah. Nomor kapur kampun udah nisiam panjok ban. Keren baru menteri kampung ini suka diam tak mana. Jadi kai bau kumpa patai usia kalong bah. Kedai kapur bakem dia menteri kampung ini suka dia bersebut ipat program support Assam. Bagi kubur lembah usia batai ba kalong ba unsa khot ngi ku penhun seng balang angkat ka penhun menteri sa lembah dari banyak kebeni atau kemat ediksi balwan kata kalong lembah ka commission jong CM 4 besar dia handai ngasuang tang kawai ka jingjiam ta sengi asnoba kadai kamdai tang ka install ya ka government di seng balang dengan sol ka jaju ko wan ju kejat hadu kali keberi ke jungi kat je kali kubur isu boleh keren ni kau senam musmela menjaga padahal kalau kita nongkrong Jerman ke puan keren bah ke Sarkar dia imat menyuben ini nak kami nanti lara sistem tam kata resolution lapas ke Sarkar jala sekai pat dengan keren jadi saling ini menculik meneling menculik pantang karai loong hoat na yes or no kalau kata apa jemput ke jungi din snow ngin dun kam sui ban aj to andai jaj bagi dan pat kiwi isu bat maru gi papan kalau isap ban biak sisian valor isu MP mereka jaga resolution lapas Sarkar jala kamdai tang ka sur jong hunrup ngot rai maki berpersen yo pai ba jong jala katul di ka sur pai ba resolution sa ka Sarkar kadi kesukan dia ke ban yo buram mat kadi ben kentang itu ka resolution ke ben snow jigo jenam ni ka jong ka jala ko kat ba ya ke jala me pur hi idang chen lai andai ke jala jungi masa babun mi ki daw ko ni kuntai ri kanurem ke jungi kun sang balang sesim ka kol kambria iksi banwan song meeting kama menyatai seni ba dengan syukuran syai kalong ba kita ki jingi ki bolong demokratik kumen ke jungi kedang kitang ni sama ina kami ti ko makan kong ba na pakhat ban ai garai ni ya ka ai ka kubor mut ban kwa pan sao holo to rustan rai patang je kan mana kata dikani ka pen iba Sarkar dia mat kedon Shalenden ke jingle ke jungi la kolong kumnu ni yapteng nak smat makin nangiang kan ngrem ba kumale yang du nangkong ka LP kirim petrikam pok jala ka Oke ke kru oke no namal am tu bane krani kamne mustajing ya kranda yang
Suai tengah kot sendor mino sebab cabinet minister level. Te kamne consultation dia ka state ke sini. Te ngimene mari room ade mi sung thu ba kamdan ke jing kran ke bobiang nimun ya ke jing kudu meneng sngi nimi sebar ke jing bamun bat ba den ta kadam na kaliang jong ke government na kaliang jong chief minister deputy chief minister bagi cabinet minister ke badan mene kiong yang ba ngine kudu biang chief minister menta ke sngi menta janmir mi kudu menta kenang bang ninyo clarification ba kamsai no chief minister kai bu ya kran pat chief minister namar ngi mi meneng ngi no pi ngimun ngine intensify ke jing ki kampat kun ngin hapan intensify Teka nang ni di konsultu cabinet minister jong iba kumno ni sale ha kita ki beri utana ka bor utana padali nara ki cabinet minister ki jongi ki lode ka level jong union kamtam chief minister dona ntu mio tamani karan ro yong shuyen tamban shong mio on shong shuyen pa shandur mino telo song khulungan along sili shandur tengi mena ngimi de bam sultanat ngilamut ba min perkhat de kumui mena dai tong yong ginempat le bam joklo jini kam tadi nak kalian ke government ru request ni dong ini kudu chief minister ini plan komnu banle rani semat bandang ta de but tip shushu chief minister vikran yu bodu home minister dan di bentang kudu chief minister bentang ni kalau mau chief minister bong ba home minister umsi kudu kerpang ini ki sengbalang bat ya ka cabinet minister ka cabinet ni po meglia latest by February First week ada second week jong February ni kenu apa dali begini keren. Bangi ngala keren saya chief minister minta bari deputy chief minister ngala keren saya bela ngilaj apa dali ru ngine me keren ya koi par isu ngilaj bene keren ya KLP. Naraka ajiet keren kamdai ya KLP ngine mele. Tapi menne kadang kacing aidau jong ba kadang ki meeting ki bakarki siapa asam na banbe siapa asam nomor ba kemangite bu prime minister apa ipa asam. To hak first kacing kenu pemerintah Tongi dang lahi ban pet yang sejisi nak kaji kedua bahasa sejisi. Tengi ingin api kata kaji kedua kabang ini kedua yang sejisi. Kalau ada kamlang saya kata kaji kedua bahasa sejisi, itu simpan di kilat kilti. But ngesmo baka ka government nang niskemat kadai ban kumangila juang man dibitil. Cabinet minister bu chief minister kidi ban lech podali ban peniang ka khli amde ban pendam. Bila dang isya pendam wana state jongi ru le untuk. Mio abani kedua atau kamdai kajing ka insol lagi ya ka jela ka jongi. Bakat ki kabinet ilalen ban ra ikma merendam ban net bak reception you home minister retang ban shong rumio bani karan kada consultation ngata kamne ngakali percaya ki kabinet minister dan tu ngong hatu nun nem lani home minister mulai kumni ya ka UP Uttar Pradesh kabinet minister nun nem le tu nun nem le ka Maharashtra kabinet minister nenut tang ini na pi te ha bakilat nang ni sekemat penai ala rendang penai ala terpeng Namar badang ni penjam, ini posisi. Can you tell us